agasi ala matenti kodoso eketenelaso ala kokapa ngoiti limotie alingbewe ala ko pepe ala gagbani ala tombela na ita awa be Afrika kweso ekebai na ngweso na to na do na banga na bongo tikodo ti na ndo kweso ala ekeda ala tenala supe si aga ala gala ma atene tikodo so la so eketene ya kosmunda na la tontiso la kombikunda kanala ala kangili moso ala kangini bani ala tukwani na ndoti govo sango na ndoti litrosinga sango na ndoti lenga sango na yati abumbiti patra na ndokweso awa be Afrika aya lingbiti bondo dati tene ama tene ti kodo so eketene ngoi ti limotie alingbawe ala tombela na awa be Afrika kwe na mwenge ti kodo kwe ti tene agasi ama tene ti kodo so eketene itene laso eke ngbokoro tene limotie ti bikwa use lakwe tanti so itene ala ake limoso awa be Afrika ke bumbi ti ngbokoro tene na ndoti ayeso kue ayeke tabula na ya ti kodo ti gage ti tene ngbokoro go ti si na ya ti ngbokoro ngo tene ti ti laso ike timbi ade na mbeni molenge ti kodo so agbani ingalo tene ti so na ndoti gbanda tere loko wende bibe ti lo pepe loko wende tene ti be ti lo pepe soit que Francis Emery Kumat fade ke tisalo ande ngoi na ke gande so ike tisalo titene lo gasi na lo ebumbi ngbokoro tene alanga awa ngbokoro ngo tene ti laso awa londoro ngo sango so ala kwa gati tene ala ngbokoro tene inala ike bumbi titene ngbokoro tene yena ongangu tie angba na lege ti go tie itena peti ngbato ga so pepe kusala tie aketi tene yeso akene yeti mbingo so ikitene na gbeti go isigi na ningangu titene zokwe amai eke ngbokoro tene polele si awa be Afrika kwe aikema ton nala ke mambinzoni alimbala toka cœur wala j'aime aita tie so akena ndoti kermbe situ so ke YouTube biti binameta la so banango eso gereti connexion ti ene atara ti tene na sara zabe tonga na yene ati gangangu ala kpe iyo ala sukpe ala gando ti Facebook tonga so ala lingbi ti tene ala mayenzoni aita ti so akena ndo ti kerembese ala kangbili moso ala kangbini gbani ala inga mbanga ti so ala ke kangbini awa be Afrika ke bai na to na do na banga na bongo ti kodro ti na ngoi sumbi na leke sara tene gbatia molenge ti kodo akena kete kodro na ndangoro ti kodro na agbavaka ndenge na ndenge na lupango ndenge na ndenge na katikati ndenge na ndenge si ake ma alimo ti kodro so ike sara ala mulege na ala ti tene ala bani nzoni zo okoko alingba kangbili moso gbani si atambula amundo kwe etongo na ala ke mambi nzoni ala tokanga na mbinga cœur mabe beso mena atara ti tene na sa na yani tonga so mbinga mbi tene bala ke bambi j'aime wala bolingo ala tokani na mbi tonga so mbinga mbi tene bala ke bani nzoni tonga so pepe 5 sur 5 ti mu lege na mbi ti tene binga so ye na yeke na lege ni alingbi awe fade mbi aveni mbi tombela na ala ti tene ala kangbili moso na ndö ti govo sango soit que WhatsApp litro singa sango soit que Twitter ti tene azo amani ala hinga yanga ti kodro ti so ke yanga ti kodro ta ingova ata ke sango ambuzu ando ene mingi azo ti nzamani ando ene mingi ala so aketene gi yanga ti akodro ndenge na ndenge ata ke ahinyo ala yeni mingi si ala ke mani ala ke na azo ti ala so ke fapikoni na ala tukwani na ya ti abumbi ti patra na ando kue so azo ayeke bondo da Fabien Tagbia mizengba mongangu kpengba wali singila mingi na la so ala kokapa gbani si atene kerembese ina kana legeni ndekeke wa london go sango chala ti lakwela kwe mbekeke ti tene mbi london na la ya ti nzoni sango terence ala ke masango chala na legeni lumba molongo na molongo itene limoti ti laso ike ngbokoro tene kala hinga mbi kerembese kue na ngbokoro ngo tene ene ya ti ngbokoro ngo tene ti ike tondani na ndö ti tene ti lieutenant Mtenu ala kue ma atene so atara ti tene anguru mbage na mbage
simbi kerembese mbeti gbu geretala tongana la yeda bizana la beni kete moi lego soit la malego ti le lieutenant MTNU ti tene amulege na mbia we tonga sumbi dinda na ti kuta londongo sango legona ke gepepe akanando ti kerembese so mawana ti so me mungo ikweti tembile kerni pepe me akelego ti ngbanga so adenando ti lo ti ngangu tene ti so ngbene ye asara ngu na ndöni tonga so agbulu abilo na da ti kanga lieutenant MTNU ayeke zwa ayeke molenge ti ita ti ngberi gbia ti kodro so ayeke François Bozize yango vunda agbulu abi na kanga ngbanga ti nyen si abilo na kanga fade yeke londor sango na ndöni use tënë ni ayeke tënë na ndö ti makanda atombela awabe afrika na awabada lezo gbanigbani ti tene ala kokapa ala so kue ala hinga ala ndo na lo so lo yeke mokonzi ti bada lezo simplice Mathieu Sarandi ase ti lo atoka lo limo so azo so kue ayeke na bada lezo so ala hinga ala toka na ala limo so awabada lezo ala toka na ala limo so ti tene ala ma tënë so yeke tene laso ayeke pikaka na tete ala gbani tënë na ndö ti mama ndia tënë na ndö ti tambula ti ala ngbene ye na lahinga so ahon na mbage ti mondio so ayeke yaka ti pakara to adira ye so atambulaka ye so atambula na mbage ti pekoni aye so kue awende na ya ti gbembingo mbi kerembese mbi tene ala mbi tene mbi yeke ge ndali ti ala awabe afrika ti tene mbi vunga na ala nzoni sango mbi za didi singa ti mbi ti kerembese so airi na tene antenne parabolique na ndö ti kodro na ndö ti pakara to adira na ndö ti azo so kue ayeke na tere ti lo na ndö ti akuta azo ti kodro kue si ye kue so ayeke tambula na ya ti mbingo mbi kerembese mbi hingani mbi yeke zi yangani polele ti tene awabe afrika kue ama atënë ni e na atënë so kue e yeke tene ayeke mu lege na ala ti tene ala hinga e ba azo ayeke ti mbage na mbage azo ayeke dekongo mbage na mbage ambeni atene kerembese ayeke tene tënë ti vene me tongana kerembese ayeke tene vene ala yeke londo encore ti sara tënë ngbanga ti est ce que vene zo peut ti défendre vene zo peut ti kasa vene so ayeke vene so ala zi yanga tala ngbanga ti so ala hinga tene ta tënë si kerembese ayeke tene awende na ndwa kerembese ayeke hingani so e na ala yeke duti so awende na ndwa e yeke sigi na ni ala ala za na ndwa e yeke tene ala mpe alinda du kerembese ayeke gue na peko tala ta yeke didi singa ti kerembese antenne parabolique ye na yeke sara kusala ti lo gi na legeni molongo na molongo ni baba mama ahita awabe afrika ti fani use bizingbala laso bikua use lango mbasambala ti nze ti fondo ti ngusa kuse na ndöni baluse na use ngoi ti ngbokorongo sango ti ye alingbi awe e na ala yeke gbungbi ti tene e ngbokoro sango tënë ti MTNU azo mingi ama lego ti lo na ndö ti singame ti ndeke luka na ndö ti singame ti radio Centrafrique ama atënë so lo tene si e yeke hunda tere ti e tene agbulu atene lo aveni si lo gi na lege gra zo oko alingbi ti tene na agbata ngombe gi lo oko lo gbolo kindako so hinga e tene na ya ti kodro aturugu ayeke ti so laso na ya ti kodro ti so aturugu ni ahondo beni ala yeke wara ala so kodro aveni so mama ndia ahinga ala so airi ala tene afaka forces armées centrafricaines ala yeke wara aturugu ti gendarmerie ala yeke wara apulusu so kodro ahinga ni mama ndia ti kodro ti ahinga ni me ala yeke wara aussi atoro ti mburu so aga na ya ti kodro ti ti tene amu maboko na pakara to adira gi ala pepe ala yeke wara aussi na tere ni ambeni akuta susu so pembe ti ala ahondo be ti yanga ti ala asara si yanga ti ala alingbi ti kanga pepe ala yeke tambula yanga ti ala yeke gi na nzingo ni so airi ala tene areken me areken ti so ayeke tambula na ndö ti gere ti ala so e na ala kue yeke ba na ya ti kodro ti so ayeke aturugu ti pakara to adira gi zo oko so ayeke lieutenant MTNU si lo londo ti tene lo sara coup d'état ye ni lo ga rombo donc ala yeke ba filme mingi ma
ala batala tene histoire que passer na ti film ti arombo so ke yiti tatene titene mbeni zoko alundo lo kinda turugu ti kodro ko et puis le mu kodro et puis le tumba zoko na ndo ti kodro ake sara ka coup d'état zoko wara ke sara coup d'état na agbachazo so nyela ke si na kodro ti eso tatene awabe afrika ala kue inga tene ye kue na ndo ti sese lo ke na ye so iri na nga ti mbuzu poto atene limite na nga ti sango ayeke iri ni garka garka ti ye kue ayeke ata aye ti zabe zabe garkani ayeke aye ti kiri kiri garkani ayeke même ino so yeke sara garkani ayeke zo apeut ti sara gi ino na tere ti lo ndapre ngbi asi na lakui ape garka ti ino ayeke mbiki gbu gere ti ala fade mbiki tene ni même kaka yanga ti sango ti ine yanga ti sango ni ayeke sioni mingi ka e peut ti tene e tene ye so ayeke yanga ti kodro ti so puru ayeke na garka ti lo zo alingbi ti ngbagi na ndö ti puru ngbi ndo alo ape garka ni ayeke bon fade e na ala kue hinga e tene garka ti sasa ayeke pepe me kue garka ni ayeke ahon pepe tongana ya ti matonda ti tene anono si mo yeke sasa asi mbeni ngoi ayeke hunzi na tere ti mo garka ni ayeke garka ti ye kue ayeke me nyen la garka ti régime so ayeke pepe so nyen la garka ti ala ayeke pepe so ala yeke na limite ape ngbanga ti ala mu molenge ti zo abilo na kanga e malego ti lo lo aveni lo tene na ndö ti singa me zo kuâ ma atene afada ti ani tongana asele kaga e na so afada ti ani mbeni dande ayeke pepe gi oko da ti yaya ti ni so ayeke colonel Francis ni gue ni mu da ti lo na peko ti so lo kpe ni tara ti tene ni duti kake da ti yaya ti lo lo duti na yaya ti dani ngbi yaya ti lo ni aveni alondo ka aga e tongana yaya ti ni aga awe ni nga lo kuâ ni duti gi palase oko parce que da ayeke pepe keti na peko ni baba ti ani alondo aga so ayeke François Bozizé yango vunda mberi gbia ti kodro ka lo ga so lo kue lo yeke nga na da pepe lo kue lo ga gi na ya ti dani ngbanga ti so lo ga awe fade ni kpe dani ni za parce que lo ga ngbanga ti so lo kiri me ayeke baba ti ni ayeke ngambe ti baba ti ni wala yaya ti baba ti mbi me mbi dabe ti mbi ayeke ngambe ti baba ti lo peut ti do baba ti lo za ape lo duti kete toko ayeke ata so kodro ti amu turugu amu na baba ti lo atene ayeke bata lo me lo molenge ti baba ni tongana kete toko ahiri lo gue mo vo so gue mo vo ngiriki gue mo vo gusa gue mo sara so ambeni atoko ayeke so ayeke arugu ti batango baba ni apeut ti toko ape lo la lo yeke sara kusala ni et puis lo yeke molenge na popo ti ayaya ti lo kue lo sara ni ayeke mbeni paraba et puis agbulo tongana e agbulo na peko ti so lo londo na tambula lo aveni lo yeke tambula ti kiri na ngbala na gere ti lo so nga ngombe ayeke na tere ti lo pepe lo tambula ngbi asusu so akuta asusu so pembe ti ala kono na ya ti yanga ti ala so yanga ti ala lingbi ti kanga pepe pembe ti ala ni ayeke tiri na ya ti yanga ti ala ayeke sara si yanga ti ala e gi na zingo ni so iri ala tene areke ala mu peko ti lo ala mu peko ti lo ngbi lo gue ngbi lo linda na ya ti gbagba ala gue ngbi ala gbulo na ya ti gbagba ni ala tonda ti doroko lo amu lo ahona ni atene lo ye ti sara coup d'état agba lo zango et puis lo aveni atene ka turugu ti kodro ti e wi ambeni ayeke so ala hinga ndo pepe ala ti so toadera mu ala ga ni so pakara toadera ga na ala so ayeke e ahymne national e sara bia ni so ala hinga ndo ape me maseka so hinga ndo e tongana mbiki ma lo tene me e ti kinda mberi gbia ti kinda gbia ti kodro na ndö ti ngende ti lo ni na azwa lani agbu ni so na azwa ani leke tete ani tongana ye est ce que apeut ti fa ni ba ayeke raisonnement la me e tene tongana ala yeke réfléchir pepe e yeke réfléchir azo ayeke sara tënë so e yeke ma ala me mbi tene me nyen la garka ti ala yeke pepe so ala yeke na limite ape ngbanga ti atonda ni na pakara toadera ni ngbi na azo ti gbe ni kue garka ti ala yeke pepe ala yeke na limite ape ngbanga ti pourquoi ala yeke tonga so ngbanga ti ndani nyen la asara si ala gue ngbi ala si tonga so ti mu tënë ti coup d'état ti kindango gbia atene atteinte à la sûreté de l'état e peut ala yeke tene ni na kamene ape sans preuve
ala mula binakanga angbagi ape yeni moba motene Twadera décidé de finir la bayakwe bigi bayape membe centrafricain atene suko eketene la susu kekereki ton origine a changé si azolondo tigiti tene à atteindre na famille ti Twadera même mbikerembese biki yidape Twadera la londo lula lusara purusu aka famille tu l'appelles aka ita tu l'appelles aka sœur tu l'appelles aka mwingite ita tu l'appelles à la soit que ne yena peso abouti atteindre la ngangati il peut y d'appel bas que système so a itatimba wabe afrique bas que système so mbikerembe sebe combattre cela bi combattre un petit régime à paix t'inti personne tu dois déraper bi combattre ni parce que depuis longtemps à ningala système soit que à que de régime en régime à ça a plus de 50 ans système soit Bouba Kodroti régime soit gars c'est comme le dit là mais ndani depuis ça teneti mbere biati Kodro soit que François Bouzy on dit à toucher la famille tu le quoi abaya quoi ala que na pepe à moi zobina kanga a bizotono général ngaife na kanga a biagba bani na kanga a sarachon na gbaya quoi mais biti unda pakara to dira tona wabe afrika muna bi permission parce que ki geti mbokorotene biti unda lo pakara to dira nombre ti gbaya okera le ti fa ton lo arrivé ti fa we lo na paix le nombre ok iki di ko gbaya ni muna lo ba le ye ok ti tene lo dor koni ti tene nzakati mene so lo yeni so ayurumbi beti la di et puis contre-ti a warape le ye ok le ye 1000 gbaya 2000 gbaya 100 000 gbaya le ya gbaya ok iki muna lo nia to so lo fa la kwe et puis le zasi contre-ti a gonadawa lo na rekeni ala so pembeta la yo asigna yati angatala akitirna ti angatala il faut mena yuruso ala moi gbaya na mene tono yoro tono dolipran tono accomplimé son ngere accomplimé so gerni wara ni vakin wara cafénol wala yeso daga ala menala et puis beta la di yisola to mo ke bien mo yepe mo construit père pas marti kanga so ala mulu inutilement bilona kanga ala dor kolombi a bilona kanga titene ikuti ma procès dossier na ke vide iba itene fadi ala ke na document que ba to ngere biati kodro ala ke fadi coup d'état ba plona que so si ala découvrir na ngombe na yi ala certaine mais ala peut mobiliser kodro tenta bêtise ça la peine pourquoi ala na limite à peine garkata la kepepe ngangati limite la kepepe ngangati chaque bêtise à la zilo à que ton tu sois la boîte bacha masika ton asi di ko yabonu inutilement la biala na kanga et puis après avoir procédé no ya quoi que d'après à muyanga à libéral sans condition et puis à libérer gala ton quoi la ça dati kanga so contre des dommages là ce mati régime tigne là ton est-ce que on travaille la tala que du tiala ngba manja so ala que cause on travaille là ala que mu wango na mbappe ala que soup na mbappe so marti bêtise tigne là la gune daso bon amula binakanga et puis le gros en vérité ouais ala ti godi falo na dati kanga et atena la tena ala ti godi falo na dati kanga pourquoi ala ti falo na dati kanga so hinga itena dati kanga ni kweso ala bitala poisonté a russe na yanika azo so kwa na dati kanga so ala sigigi keta wala ke kuyane inga ala kwa maintenant l'itene kwa ti zoko ko so ekwiso e ala kwa maintenant l'itene kwa ti zoko ko so ekwiso e